Abakuru b'ibihugu byo mu muryango SADC bateraniye uyu munsi ku wa kabiri mu nama ya 41 y'uwo muryango muri Malawi. SADC yashimye intera ya demokarasi muri Zambia nyuma y'uko umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Hakainde Hichilema yegukanye intsinzi n'amajwi menshi. Abayobozi muri Cote d'Ivoire ejo batangiye gukingira indwara ya Ebola nyuma y'uko igihugu kibonetsemo umurwayi wa mbere kuva mu 1994. Abakozi bashinzwe ubuzima na bene wabo ba hafi hamwe n'abahuye n'uwo murwayi babaye aba mbere mu gukingirwa. Nigeria yahagurukiye guhagarika ibitero by'abayo by'amato mu kigobe cya Guinea mu mugambi wa miliyoni 195 z'amadolari urimo za drone z'akajugujugu n'amato. Impuguke ziburira ko guverinoma yagombye kwita ku kibazo cy'ubukene n'umutekano muke muri Niger Delta aho abayo by'amato hafi ya bose baturuka. Itsinda ry'abasirikare b'abagore bafatanije na bagenzi babo b'abagabo mu rugamba ingabo z'u Rwanda zirimo kurwana zisubiza inyuma abarwanya ubutegetsi b'umutwe wa leta ya Kisilamu mu majyaruguru ya Mozambique. Opibus, sosiyete ya Kenya na Suwede ifite icyicaro i Nairobi muri Kenya, irimo guhindura imodoka zisanzwe zifite urusaku zikoreshwa mu bukerarugendo zikwiza ibyotsi byanduza ikirere mo imodoka zisakuza buke zikoreshwa n'imirasire y'izuba 100%.